Yes, reka rero nongere ngusuhuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza cyane aho udahwema kubana natwe mu mpande z'igihugu zitandukanye. Twizere ko rero umeze neza cyane kandi Imana ikomeje kuba ibana nawe. Rero uri kwibaza uti amakuru mbazaniye aka kanya ni ayahe? Amakuru mashya mbazaniye, murabizi ko rero muri iyi minsi ibintu bitameze neza hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Rero muri iki gitondo inkuru isotse cyangwa se aka kanya inkuru iri kugenda ivugwa cyane n'umusirikare wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo warasiwe ku mupaka Rwanda i Rubavu, rero muri kariya karere k'i Rubavu nyine mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Rero muti byagenze mute se, bigenze bite kugira ngo umusirikare wa Kongo abashe kuba arasirwa nyine ari ku mupaka? Ese byaba byatangiye bite? Rero ndagusaba gukora subscribe, like and share kandi wifuza kuza kugira ibihe byiza, ariko hagati nkubwira nguhaye ikaze. Rero umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiye ku mupaka w'u Rwanda wahazwi nka Petite Barriere Rubavu yitwaje imbunda ya machine gun, atangira kurasa amasasu menshi ku bapolisi b'u Rwanda bari ku burinzi. Mu kwirwanaho baramurasa, isasu agwa hafi y'icyuma gitandukanya umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Urabyumva ko byatangiye umusirikare wa Kongo yinjira mu Rwanda nyine ku mupaka afite imbunda ya machine gun, nk'uko inkuru dukesha Igihe ikomeza ibivuga. Rero akinjira rero yahise atangira kurasa amasasu menshi ku bapolisi. Murabizi ko ku mupaka haba hariho abapolisi barinze nyine umutekano cyangwa se bareba n'abinjira n'abasohoka. Rero yahise atangira kubarasaho amasasu menshi cyane ku bapolisi b'u Rwanda bari ku burinzi. Mu kwirwanaho nabo baramurasa, isasu agwa hasi hafi y'icyuma gitandukanye umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Rero umupaka wa Petite Barriere uherereye mu murenge wa Gisenyi, umudugudu wa Gasutamo, akagari ka Mbugangari, mu karere ka Rubavu, nk'uko twakomeje kuba tubivuga. Amakuru aturuka ku mupaka avuga ko umusirikare wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo yaje mu Rwanda ari kurasa ku bapolisi b'u Rwanda, akomeretsa umwe. Abapolisi bagerageje kumucubya bamurasa, isasu rya mbere riramufata, akomeza guhatiriza. Babonye amasasu abaye menshi aho bari bikinze, bahita bamurasa iryo mu mutwe. Rero urumva ko abapolisi b'u Rwanda ngo bashaka nyine babanje kuba bamurasa bagerageza kureba ko nyine yareka kurasa, ariko we bamurashe isasu rya mbere aho kugira ngo ahagarare, arakomeza arahatiriza. Babonye amasasu abaye menshi aho bari bikinze nyine bahita bamurasa isasu ryo mu mutwe. Rero uwahaye amakuru iki kinyamakuru yavuze ko umurambo uri hafi y'icyuma cy'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Nta rwego na rumwe rw'u Rwanda ruratanga amakuru kuri iri sanganya, gusa ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko inzego z'iki gihugu ziri gukora iperereza ku byabaye. Hari ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko umusirikare warashwe yinjiye mu Rwanda yivovota, avuga ko agiye guhotera abavandimwe, agiye guhorera abavandimwe bebe baguye mu rugamba rushyamiranyije FARDC n'umutwe wa M23. Rero urumva ko ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byavuze cyangwa byo muri Kongo aho byanditse ko uyu musirikare yinjiye avuga ko agiye guhorera abavandimwe be bapfire mu mirwanire iri gushyamiranye cyangwa se iri kuba hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23. Ibi bibaye nyuma y'uko kuwa gatatu ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Goma habereye imyigaragambyo ikomeye y'abanyekongo bamaganaga u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 wamwe uhanganye n'igisirikare cy'iki gihugu cyabo FARDC. Abigaragambya bageze nabo bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya muri Kongo. Bateraga amabuye mu Rwanda, gusa inzego z'umutekano z'u Rwanda nigira icyo zibatwara zirabihorera. Guverinoma ya Kongo ikomeje gushyira mu majwi y'u Rwanda irushinja ko ari rwo ruri inyuma y'umutwe wa M23 ndetse ko rwawufashije kwigarurira umujyi wa Bunagana. N'ibirego u Rwanda ruhakana rukavuga ko
nta sano n'imwe rufitanye n'uyu mutwe. Ku rundi ruhande uyu mutwe nawe uherutse gutangaza ko nta bufasha na buto uhabwa n'u Rwanda, yewe ko n'imbunda n'amasasu ukoresha bimwe ubigura n'abasirikari ba FARDC, izindi ko arizo wahishe kera ubwo wahungaga. Ibikorwa by'ubushotoranyi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda bimaze kumenyerwaho muri iyi minsi. Abavuga ikinyarwanda bibasiwe cyane, bose bashinjwa kuba bafitanye isano n'u Rwanda, aho bafatwa bakagirirwa nabi, imitungo yabo igasahurwa. Rero urumva ko hari ibintu bikomeje kuba bigenda bihindura isura. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ishotora u Rwanda nk'uko bigenda bivugwa, birumvikana. Rero turakomeza dukurikirane twumve nyuma y'ibi bibaye se harakurikiraho ikintu, ibyo dukomeze kugenda tubakurikirana. Ndabashimiye cyane.